Hava dostum. Muhammed niye oldu, geldin mi? Ova Ataman Gulukka geldim. Avtomat niye oldu? Avtomat aldın mı? Ikkita avtomat alındı ova. Жақсы. Çok oynayız. Geliyoruz. Hazır baram. Ma'qul. Ataman Gulukka bir yarış aylayman. Hoppa, mınaki. Men gelişimge avtomatlar dayar. Dostlar, Ataman Gulukta oşunday. Qalasanız lazerin tak, qalasanız çist avtomat var da, mınau ağırlığın жаман ağır болады ekan, mınauçu. Bizde Ataman Gulukta dağı qalasanız avtomat, qalasanız maşina, qalasanız kompüterni varianты бар. Yaqında buyursa tir açılıp qaladı, buyursa. Hem sizlerdi қолдауыңар менен ушул видеоға bir лайк басып, ушундай Ataman Gulukka келем деген досуңарга жөнөтүп койгула. Мынау автомат карасаңыз, atışı öte jindi ekan. Бирок опасный, этият болуш керек экен. Мына карасаңыз, бұл жерде өзүнүн спец одеждалар бар. Спец одежда, мынау шлем, каска, бет маска, ошондой нерселери бар. Бирок аларды кийбесеңиз болот. Кийип, маза кылып, эс алып ойнош керек экен. Мынау бойнумдагы вибрация. Ушуну башыңарга сөзсүз тагышыңар керек, себеби мынау атканда вибрация берет да. Мынау жерде өзүнүн компьютерный варианты бар. Бул жаш балдарга да эми. Карасаңыз 100 жаны бар, 25 секунд болду ок атылганга. Угуп көрсөңүз. Пашли дейт да. Давай, силер дагы эми келип ойнобосоңар болбойт да. Ушундай. Қаласаңыз үй бүлөңүз менен келип ойноп кетиң, қаласаңыз өзүңүз деле дос балдар менен узкий круг менен келип ойноп кетсеңиз болот. Лазер такка нечинчи жолу келишиңиз ака? Биринчи жолу келиптабыз. Сразу эле сөмке кылып коебуз ака. Assalomu alaykum. Лазер такка биринчи жолу келиптабыз. Майлысуудан келдик. Майлысуудан? Ооба. Машалла. Картаңдарбыз биз чыкпайлап. Кайерден? Instagram'da gördүңөрбү ака? Ооба, Instagram'dan gördük. Kanalda. Бар бир көрөлү дедик. Чисто автомат бул ака. Gördük, эне көткөр деп көрдүк. Кызарып кетти. Буnuга койгула, биз лазер такка ойнойбуз. Ашуени өтө бөлөк болот ака. Сындап айтканда. Аз мен ойноп көрөбүз, болсо аны көрөбүз. Болду ака. Майлысуудан келиштире. Сиз эми ошто болуп туруп, ошто келбесеңиз уят да, ошто карасыз да уят да. Ошондуктан ушул видеого bir лайк басып, ошондой майлысуудук акаларга жөнөтүп койгула, бирсе кызматтабыз.